Nake yetti. Soğukta kança su da? 300? 350 ekan. O yetter. Boğuldan kança çoğun? 800. 350 bunu. Assalamu alaikum. Hurmatlı bizning kanalның kattalıçıları. Жалпы YouTube көрермандары. Саламатсыздарбы? Фарштар 750-890 ekan. Bugün 7 yanvar 2026 yıl Bishkek Alamedin bazar. Azık-түлүктүн бағаларын bilip berебиz. Mo etтериңиz канчадан? 960 и 960 ekan. Мына. Көрдүңүздөрбү? Çoğun sündüklerimiz ekan. 6,5 ming, 5 ming, 5,5 ming. Mana 950 so'm. Ova sanet sulpet ekan. Söğügü yok. 820 so'm. Mayı yok, söğügü yok. 950 so'm ekan da. Mo farş 820'dan ekan. 720'dan farşlar var ekan. Ettin bağları mına ушундай болуп атат достор. 2020 мына тугандар жумурткалар 3 сом 50 тыйын. Эң арзан эле. 2 сом 50 тыйындан бар экен. 12 сомдон 10 сом 50 тыйын. Мынаке буякта дагы 100 сом, 120 сом дейт. Тугандар канчада? 2800'den öyle var. 2800'den үйдө экен. Мына көлөмүнө килограммына жараша да. Канча байке индуктар? 3'ten öydü. No toğuktarçı. 450 500 değil. Koyan kança eken koyan? 650 eken kilogram. Buna ke mandarinler 150 somdan eken. Oğlar 180, 160. Görüp atavuz bak. Kurma kança eken? 120 eken kurma şokolat. Aha. Cüzümçe cüzüm. 150. Aha, 200 tön. 150 var. Bunlar da 200. Bu 200. Bunlar 130. 130. Molar damız gibi palçık be. Yanında emez he? Oşunday. Oşunday, oxşaşırağı gene mi o? Ha, rahmat. Yaxşı, buna banandı bileylikçi, banan. Buna 100 som eken kurma. Banan kança? Banan 190. 190 som. Buna mandarin 150'den.